Allora, io davvero innanzitutto vi ringrazio di questa accoglienza e di questa festa. Ďakujem vám predovšetkým za toto milé prijatie a za duch tohto pekného spoločenstva v radosti. Sono consapevole che non è per me, ma che piuttosto voi accogliete nella mia persona Don Bosco stesso. Som si vedomý, že to nie je pre mňa, ale že v mojej osobe sa chcete stretnúť s Don Boskom. E allora io vi dico che cosa vi direbbe Don Bosco oggi. Chcem vám teda povedať, čo asi by Don Bosco vám povedal. Don Bosco vi direbbe che è il momento proprio per i salesiani cooperatori. Povedal by vám, že práve dnes žijete chvíľu, časy pre Salesiánov spolupracovníkov. Tutta l'Europa e anche la Slovacchia comincia ad avere una grossa sfida sociale e culturale. Celá Európa a aj Slovensko pociťuje a žije takú výzvu práve v sociálnom rozmere, v sociálnom kontexte. E Don Bosco quando pensò ai cooperatori pensò proprio a questo, a un esercito di persone che rendesse presente Gesù, il suo Vangelo, la Chiesa nella società. A Don Bosco, keď mal v mysli a pomýšľal na Salesiánov spolupracovníkov, tak práve myslel na toto ľudí, osoby, nadšencov, ktorí by chceli Ježiša nechať a žiť a dávať vo svete. In concreto, che cosa vi chiedo? Konkrétne, o čo vás by som chcel poprosiť? 5 cose. 5 vecí. La prima. Prvá. Difendere la vita dal momento della concezione fino alla morte naturale. Brániť a ochraňovať vždy život od jeho počatia až po jeho smrť. E questo vuol dire non soltanto difendere la vita, ma aiutare i giovani a trovare il senso della vita. A to nie len brániť tento život, ale aj pomáhať mladým a mládeži objavať zmysel života. Significa impegnarci perché i più poveri raggiungano una maggiore qualità di vita. To znamená, aby sa najmä tí najchudobnejší, aby sa im dostalo dobrej kvality života. In Europa si discute se c'è vita dopo la morte. V Európe diskutujeme, či je život po smrti. Nei paesi più poveri si pensa se c'è vita prima della morte. V chudobných krajinách však sa myslí na to, či je život pred smrťou. Questo vuol dire allora che il primo compito della famiglia salesiana e dei salesiani cooperatori è la difesa della vita. To znamená, že prvou úlohou Salesiánov pracovníkov, ale aj celej salesianskej rodiny je obrana života. La seconda, promuovere la famiglia. Druhé, snažiť sa o rozvoj rodiny a ochranu rodiny. Oggi sta cambiando la società. Dnes sa spoločnosť mení. Oggi si dice che la famiglia Dnes sa hovorí, že rodina non è un'espressione della naturalezza ma della cultura. Že nie je prejavom prirodzeného zákona, ale kultúry. Che se nel passato funzionava bene la unione di un uomo con una donna per mettere bambini al mondo, Keď v minulosti bolo normálne, že jeden muž a žena tvorili spoločenstvo a priviedli na svet deti, oggi sarebbero validi altri modelli di famiglia. dnes by niekto povedal, ale existujú aj iné modely rodiny. Un uomo con un uomo, una donna con una donna. Muž s mužom, žena so ženou. Questo non è così. Takto to ale nie je. Questo non è conforme al disegno originale di Dio. Toto ale nie je podľa pôvodného Božieho plánu. Dobbiamo promuovere la famiglia. My musíme dbať o rozvoj rodiny. Perché la famiglia è la culla della vita e dell'amore. Pretože v rodine sa bráni a ochraňuje život a láska. La famiglia è la prima scuola di socializzazione. Rodina je prvá škola socializácie. La famiglia è la chiesa dove si impara a porre a Dio al centro dell'esistenza. Rodina je malá cirkev, ktorej sa učí každý položiť a dať dôraz na Pána Boha, dať ho do centra svojho života. Allora, prima cosa, difendere la vita. Prvá vec teda, opakujem, obraňovať život. Secondo, promuovere la famiglia. Druhá, obraňovať a chrániť rodinu. Terzo, scommettere per l'educazione. Tretia, vsadiť všetko na výchovu. Non significa scuola, l'educazione non significa scuola. Výchova, pozor, neznamená škola. L'educazione è l'arte di formare la persona umana. Výchova je umenie vychovávať, formovať ľudskú osobu. E i genitori cominciano a essere i primi educatori. Rodičia sú prvými vychovávateľmi. Quello che arricchiscono di valori umani i figli.
dávajú ľudské hodnoty, vštepujú ich do svojich detí. che possono comunicare sentimenti nobili, Môžu ich učiť a privádzať k vznešeným citom. che possono proporre ideali alti. Ponúkajú vysoké ideály. Oggi la grande crisi è una crisi educativa. Dnes je veľká kríza, je práve kríza vo výchove. Perciò il Papa parla di emergenza educativa. Preto pápež hovorí o naliehavosti výchovy. Se vogliamo rivoluzionare, trasformare la società, dobbiamo scommettere sull'educazione come Don Bosco. Ak chceme zmeniť spoločnosť, musíme staviť na to, na čo by stavil Don Bosco, na výchove. Allora, prima difendere la vita. Prvé, ochraňovať život. Secondo, promuovere la famiglia. Druhé, pozniesť rodinu. Terzo, scommettere per la educazione. Tretie, staviť všetko a vsadiť na výchovu. Quarto, impegnarci nella nuova evangelizzazione. Štvrté, dávať svoje sily do novej evangelizácie. Europa ha bisogno di Cristo. Európa potrebuje Krista. La Slovacchia ha bisogno del Vangelo. Slovensko potrebuje evanjelium. E oggi è importante dare una nuova evangelizzazione. Dnes je dôležité, aby sme dávali novú evangelizáciu. E l'evangelizzazione nuova è nuova prima di tutto perché presenta una visione positiva di Dio. Nová evangelizácia je preto nová, pretože predstavuje novú víziu prítomnosti Pána Boha medzi nami. Dio non è un nemico dell'uomo. Pán Boh nie je nepriateľom človeka. Dio non ruba niente di veramente umano a noi. Pán Boh nič ľudského, čo je v nás, nám nekradne. Però dobbiamo saper presentare il cristianesimo come un messaggio positivo di Dio all'uomo. Ale potrebujeme vedieť, predstavovať kresťanský pohľad a ponuku kresťanskú podľa skutočného Božieho pohľadu, aký Pán Boh chce mať. Un messaggio che sia significativo, rilevante per l'uomo e la donna di oggi. Taký, aby to bol odkaz pútavý pre každého muža, každú ženu dnešných čias. Un messaggio che sia facile di capire, che Ale aj sia taký, chiaro. ktorý by bolo ľahké pochopiť, aby bol jasný. E per farlo quello c'è bisogno di nuovi evangelizzatori A na to potrebujeme nových evangelizátorov, che abbiano credibilità, ktorí by boli dôveryhodní, che abbiano una grande empatia aby mali veľkú empatickosť e che spicchino per la grande bontà. a ktorí vynikajú veľkou dobrotou. Questa è la nuova evangelizzazione che sarà capace di ridare anima all'Europa. Toto je nová evangelizácia. Vďaka nej budeme vedieť dať novú dušu Európe. Allora, prima, Poprvé teda opakujem, difendere la vita. obraňovať život. Secondo, Po druhé, promuovere la famiglia. zveľaďovať rodinu. Terzo, Tretie, scommettere per l'educazione. všetko vsadiť na výchovu. Quarta, Po štvrté, impegnarsi nella nuova evangelizzazione. pracovať v novej evangelizácii. Cinque, aiutare i giovani a maturare vocazionalmente. Po piaté, pomáhať mladým, aby dozrievali v hľadaní svojho povolania. Abbiamo bisogno di persone consacrate, non soltanto dei laici impegnati. Potrebujeme zasvetené osoby, nielen aktívnych laikov. Io sono un frutto della preghiera di mia madre. Ja som napríklad ovocím modlitev mojej matky. Sono salesiano perché mia madre pregava chiedendo un figlio prete. Io sono quel figlio prete chiesto nella preghiera di mia madre. Moja mama prosila Pána Boha o milosť, aby mala jedného zo svojich synov kňazov. Ja som táto milosť vymodlená. Aiutate i vostri figli ad essere generosi nei confronti di Dio. Pomáhajte svojim deťom, aby boli veľkodušní voči Pánu Bohu. Allora, lui mi aveva invitato a fare un messaggio, On ma pozval, aby som vám zanechal nejaký odkaz. a dire poche parole. Aby som vám povedal zo pár slov. Forse ho detto troppe parole, Možno som už toho veľa povedal, però ho dato un messaggio veramente molto forte. ale som vám zanechal veľmi dôležité slova. Ecco, tornerò per vedere se avete realizzato il compito che vi lascio. Vrátim sa a si to pozriem, že či ste realizovali to, čo som vám povedal.